E to tolu ni tangata na whaamanua lia, to atasi lea u whamawina le tinga ina. Ina waoso itua se taavale masosoa atu se tamai whale kofet, i le whai tu o North Shore i Aukilani. Na tu lai maile nei whaalavlave ina walavea lea taavale i le William Sauter Street, e lata i whetaula inga ala i le East Coast Road i Forest Hill, lata le tu lai i valetai aona le la. O ni ata na pueina mai le nei whaalavlave o loo wa ai se taavale hatchback, o loo sosoa atu le tio atu le whaamalama pito i luma, o le William Sauter Espresso Cafe. To tele leo na lolo fiatu i lea awala, matau mawhai e whaamamau ese mai tangata, mai le tu tonu na tupu le nei whaalavlave. Whaamaonia mai e leo e to atasi le tangata na avatu whaatope le whale mai, ini manu anga onga, e to olua nisi o tangata sa manu a miti, e na avatu uma ilanto i le whale mai. Na tapuni ai fo ile nei manga ala le vao East Coast Road ma le Morton Avenue i le ataimi o le taiao. Ua whesanga i nei le whainga malo ma se whilwhilinga whainga tā, a unai malo si mai company wa lele, ina ua whaiso lato ngā yoinga e mautino ai e mawhai pē company wa lele, o na wha wawa lato au nanga. Ma ua siti ai nei le New Zealand to tongia lato pāsese, ona ua siitia mawalunga le tau le suau, ua whaopopo ai nei le se fulu tā la New Zealand, i le pāsese o loo iai nei i whemalanga i ngai totonu lava o New Zealand, po o le domestic fairs. Lua se fulu tā la New Zealand ua whaopopo atu i pāsese i ni malanga i atu nuutu lalata, pei o Samoa. A iwa se fulu tā la New Zealand ua whaopopo i pāsese o malanga mamau. O le Air Canthams ua siitia fo i le lua se fulu, ua whaopopo atu ai i tau o alato pāsese masani. Na tā ua le pula silior company, Dwayne Emini, e mawhai le whainga malo o na whaatino lana matawhaioi, whesosoani atu ai i company wa lele. Tā ua foi e te tau le malo o no wai atu le au nanga wa lele, ma amata ngā rurue i waenga mawhai e o na lango sua i company wa lele, pe a whai o le a whaawa wai pēr, taua o loo whaia nei i atu nuu o loo mawai le suau. Inisio tala, na tautino lava se tina lo na whao o lima, i se maafine, e whapea na ia takiki ina le ulo o siana tama, e na o le ono tau sanga le matua, matau mawhai e una i lalo le tamaititi le vaita ele, o na o le solia le tamaititi o ne tula fono o le vaita ele. Na wala awane le au nanga leo i le whaafita uli, na tula i mai le asunga fua, i le vaita ele pulea ele Hutt City Council. O se ata video na pueina o lea whaafita uli na tula i mai i le te ngai pool i Lower Hutt. Matuu i lunga o le social media ele tina o le tamaititi na fia. O lo o iloa atu wai le whaapea mai o le isi mafine. Na tu le i matui o ia le tina, lea na pueina le video. Mai ata uai, ua uma o na ia whaato ese le tina e tu sai maana ngā yoinga na whaia i le tamaititi. O le mafine fo i lea na ia viliina leo, ona ua whaisi maalolosi o winga u whaalia i le tina. Ai i le video o lo tu sia i le tina le whaamtalanga i whaapea. E tu sa po le ono i le afiafi wa tāpuni le vaita ele, a ua toe mana o lava siana tama e toe puna tasi i lalo le vaita ele. Na whaamatala fo i le tina. Lona wa ai o le mafine lea ua tu atu lona vai e toe tu le yaila na tamaititi i lalo le vai, a o tau mawhai e alua e ilunga. Mai e takiki whaatolu ai loa le tamaititi. Na tautino le tina na ia wha o lima le mafine lea ina ua whai ane ia te ia, e te tau o na haoa i le leila na tama. Na tali ane le pule nuu o Hutt City ya Ken Laban, i whaamtalanga na tā ua le video, mai e tā uai, o lo sila le lei le pulenga, i le nei mata upu. Mana tā pāfoi e leo le ata ma le CCTV, mō le whaatino ai o lato suenga i le mata upu, ma le sio manga o mea uma na tutupu e pei o na liputi atu. Mai tala mulmuli o le toi whetuna inga le Labour ua tu ese ai le whaipule o Willow Jean Prime, mai le matanga luenga wa onga sa iewa aia, e ua tu watu iai Ginny Anderson. O isi suinga na whaalawilo i le so, mō le whaafaletui a le Labour, ua whaatulanga ai se vaenga fo e nafa ma mata upu tau le vai fafo, ma le vaenga o puipuinga. A portfolios ia sa tau ave le whaipule u whaamawai o Penny Henare, o Vanushi Walters lea o le atau aveina le Foreign Affairs, ai o Damien O'Connor ua nafa nei ma le Defence, o lo tu mau fo i le tofinga mo le trade portfolio ya O'Connor fatasi maisi. O Ruben Davidson lea ua tu atu i ai le Economic Development, lea sa ia Henare.
O le tamaitai o Camilla Village, ua to'ofia nei e avea ma fofoga o le vaenga i le matagaluega o fa'amasinoga. Lea sa tau ave e Duncan Webb, lea fo'i ua fa'amavae mai le purukiki. Ua le o toi tau aveina e Willie Jackson le Social Development ai ua nafa nei ma le mataupu tau Maori Crown Relations. O Willow Jean Prime lea sa avea ma so upu mo le matagaluega o a'oga, o lea ua avea nei ma so upu mo le matagaluega o le Social Development. O nisi o suinga ua whaia ina ua whaamavae nisi o whaipule ma le vaenga whaupu whaia le Labour. E au whiai ma le toa lua lea ua fau mai le la whaamavae ese le so upu o lo iai nei mo le whaamsinonga ia Duncan Webb ma le so upu o lo iai nei mo le Foreign Affairs ia Penny Henare. Ma o se mea maasani lava vaenga whaupu whai le toe whaia o ni alato whetuna inga le tausanga o le whainga palota ma ua whaataritali o se taimi lata mai o le a whaasilisila mai e le a whionga le palemia se toe whetuna inga o lana kapeneta ona o lea foi ua anginga le whaama vaenga a nisi o Minster e bei o Judith Collins ma Shane Ritty. O nisi nao tato reporti mo le nei aso whaaftai whaafonga mai te mo se si whaapoponga le aso atai au ai mo le temi nei soifua. Radio Samoa. Sala tata boya tu te musuma tapuni mai no utu. Ete so ona ma apa mai mafuti atu lo ulu. Wafa adi no poto ya upu matala andulumi ya ilo wangasala. Wa efa anana ya ume anapai waleba ona umai. Sasangi mai lau telefoni ai e tula ima e alu i papo. O pinga ia e te nofo mawai e te mana o te masalo salo. Wa e ata e mafa ale o tele mai e tanga taulu o tala noa. Ao tau sa e umale a fula upuka o le kopa e koko Samoa. Sole tangola sepuni tangola palusuka tau alewa uma le falawa matale pule o epe pia nifuka o tele isau ise umbukuka tele isau fo ise palutusuka na o sawia te oe ona o le tapa ai unga o le pa ai foi ponga le wanga mosu o yaso uma. No ai na le pengengo ngengo ai o lua matama lontina o la mutu no ilo ai o upo fa amatalanga o upo fai fai ia te a wanga le tonsi puni la au a o utu ma pea a to popo wa pio ai le amo fau ai longa te loa lo upa ano noa o te nupo i lea so atoa wa peito se tama i te ine i titi le pa amomo e ino tau moa wa peia ua se pui mu i le pui no le pato anga a o loo e ta aloa nei au pa anga ai pai au masua pala pala. Sole tangola sepuni tangola palusuka tau alewa uma le falawa matale pule o epe pia nifuka o tele isau ise umukuka tele isau fo ise palutusuka na o sawia te oe ona o le tapa ai unga o le pa ai foi ponga le wanga mosu o yaso uma.
Wamavae atua so lele moa mafuta raua e tuila ufatu masani ngameana wiloaina Sasiliona oh eva ile masina Seulo upoloma uwalayona toela ngona Ilo una uatu ile lalele yo fofonga Sapua inale manongi Leitia fo ile safa analosi Waave ale manao mame aleana Watamawalu malotale
Samoa, kasilima ivokuru amu. Taimila kula wanti ala radio Samoa le divaingo leo so leo se anti a luse fulu male lima minute o te anele July lua ile de ya Aoauli le so lunu le so le tupu o le so sul tasi de ala masina o manti lua fe luse fulu male ono malo le so fu mal wie male lang ye mama te mailo to so fu mal ba to de yola ile tour ile de fo ya so fo fa popo ile to so fu ya ma le tanto ma tanga ilunga al por kala me de yola Aoauli ma Fofogamua si yo le July fa ile fiafiana nei ya talo siolo solo le ya tanto fu fuanga o le ya solulu e wina fa mal mal mai foi winga o le tang we pe o na moli mawina ya mai le town na le la si o le mai foi le dei vai o le Aoauli fa malo ya ma fa Vitai le vertellinga ya te pe o le to ba tanga mai le town na le la ya si o le mai foi sting mele ma tu le won tanto fa te sai ya si o le July fa o so to le mal por kalame o le nga ngai fo faiva e pe o fa tasi mai ai e le fianga ya le a te o sovea e si o le July o no ile fiafiana dei fa talo fa masani le mafio no tua au na pa ya le tua lo te uswina le po vai o leola e so se fanta faita langa ele ngata tono di sila e va before ya tono e mama ya o nai te fa fonga e lunga o le tanto le tio le tasiliba i tolo a mo tolo au kilani ya o lo tanto o tolo i sambo e lunga o le tasi o ono tesi ma le tasi fa mo ya fa talo fa tu ma fa ma lo inga wenga tute ma faiva lo filima e pe ona fenga yai ya o pa nga masani le tanto wala leo mai le tau se yo o ile po te mama tina ma tua o mai o lua o mai o mai o to le ding vai o le so tar sia o lo so longa le ya o to fu fuanga ya mi se fo le no banga wa tanto fu ala au a wai fa mo ma fa la ngona ye le tanto so i fu ma lo loina ya pe a fa i le usta ia fu tuanga ali mo te mai fo mai e fa in ti le tango i melo lolo e le la se mela ko ingo ai ma e inta ia tanto fuala a ya wa na so ni le fa al wa ilalo toto mawulunga e le ngante i leo le fa i ti le mafia fio le suka e mo le mafia fio le nga o tono wa tanto wala toto e pio so ni ia tanto fuala au ese ya ma fe lanu wa i le fo i vaitau o le so i fuanga o lo o tau so i fua ya ma o tato o la ile balo si o le du ya o mai ngā luenga o le riaso i o e fai malie ya wa fo i nei a vese mei titi ma mea o le a e ita tele i le nei ya so lulu ya ma wantu wai la waso i le nganta i lea ya o ma wantu wai malau ngā luenga pe ai o le tūlanga fo i lele o le ika fa moi mo ya we e se umama fuanga le na so le tole tanganta ya o le tanganta te le mea o lai fa tu ulu i lo na ma fa ya ai kasi ala le sasi mai o sisi tangata ya wa o tato o i lo le me foi le fa america wa kumu le fua ya na te ia le wa fai wa tu ia lo mai ya ma lo fa ngase ya ai le o ka le ki ka mo ya e sia le mea ya o le de ma fu ma ye le da ma me fa fu tu lu lo ma fu fa o le menta ya o le fa so tanto fa fi tau ya ai fa so sa ile tangata ile anu post i lu ngor Facebook ma le social media ya o fa fi tau o se nga ponga nga o kako e nei lo se si ke fa so ya e a pe fa o so solo o e se si pe ke mau se kala mai se si e o solo ku i lungo le penga ka faila e le ai ma se toi sia ki fa lua pe fa tolu e pe te fa noi fo le tangata de an fa so antu ya joy fa mo le pe mfengo ku sia la kala le lunga i ele ku wa ye lo ngo ya o le la fa ru antu lunga ya ona pulelo le tangata na la pe fa tangata o i pe le ya o shonga ponga nga ka ko le ngi vai ka sole o le va ve o le o so mo ya ai fa noi mun
e pe yo le au fa e ta mua e fa noi muli na wa vela tsa le e fa penale de yo langa tanto te moi manu ai sau malaya tia o se telefono no e pe ona tu ina mai le lungo tanto telefono ile so le sa fa pelea ona la vea i se ta vale le na wina tu tanto tala ile tu lai lua ile Aoauli dei le na fa pe ona la vea i sta vale ile pitunu o no show e ma fa pelea ona mali wai se tamata e pe on wantu le danta vale matofu wantu e to tonu o se tasio fale kofe nai no show o fa la vela pe ona tu lai mai le po le te o le iva ile tai ona lila na tapuni ai le William Souter Street in North Shore i le pitonu leo Forest Hill e al watu anga i lunga i o pasi maila i ele ina le Glenfield al wakwa i ale i lunga e solo tulanta anga i Albany fa maile fa matalanga tolu ila tolu na fa mlu ali ile nei fa lave to tasi na manu ati nga ina e malatasi o lena manu a foi lele fiololo ya ma le tasi ya ele tinga ina tele e to lua le na wina tu le falma ya peita i o le to tasi o ila to ye to tolu le na fa mauni mai ya le ma wai o lona seifua ele i mawa se tala po le hale ma fua ngana la iona la vea le ta vale ya mai ya ila o ma sa salonga foi le le tinale na foi ina le ta vale o ia le na fa manuali ma fa pele ona ma wai lona seifua i le fa le blave i le tai ona lila ele ngatailea o le na saule tala i se tasio li poti va me pe uma o le na yema se tamaititi i te tono o le ta vale le ana lila ya e tele ni ma fua anga ya la iona la vevea tatu ta vale o le tele o ting ya e ile tulanga fo ile wa esele mela wa lu ya ilo concentration ya pe wa esele mela wa lu ya ilo mafufa mau fofonga mai le fo eulio le ta vale o le tele ana fa le vele tulai mai e mai sela le temi le wa e mai ya tantu telefoni fe avia ya wa ave se ai la lo mafufa ya mai lo wa sila fo ile le iluma o le awala le an wai lau ta vale e le ngantele o isi ta vale ye au tafa ya o le si tulanga ele tele ele fa tele no tulai mai o le o so fa fo se ile o se ngase o se ave ta vale mo va ai mo meu video so o nisi o tangata e o so la tu mai lunga wala tele o le tele o le teng ya e la viventa vale mo o la vai tulanga le o le maliu ai foi la ya ma yo so ilunga o tanto wala tele o te fa fitai e ia inisi o tangata va veana la to ilo atu le ta vale la sa ia ma fa pelo le ona la to tang ma fai foi lele a fai o la ilunga le fa mala mo le ta vale tang ma fai te ta el fa mala mo le ta vale ma tang ma fai e tu yo so i tonu e ta au file ta vale ia wa le temina pe au so le ma yo le tangata le avta vale ele ima se me na te ma fai ona i to fai mai o le to tele o ila toni wali to ye ma se mana malama ile mele tup ya o le mele le ina nei te wa tanto tu dio so man tanto fa pisoli ye pole amle ai talo sia ye wa o le si fo ile ma fu anga le tu tupu fa le fa pene o le fa swa ava o le fa swa ava pole amta vale ona o le singa me a fainga o vale ngol po ya o le o mai le tai o ile o malo si le ya o le si fo i ma fu anga ya o le tulanga fo ile lo le la va le malolo awai o le si le ma fu anga e to tele tangata ua mali li wai tono New Zealand male tele o fa la tau tava e mau lunga antu le fo i numero tangata e mali li u lunga an tele ye po ala tele va e ma fu mai le ua moe ua lua ka vale ua moe wale la vale malos ya e pitola ilunga le kamanga ya ai tau tu atu ai ilato ole aventa vale onana ya ma ilato foi o le fele le ma aventa vale ya o sina ma fu anga la ve ai ta vale ai fa mixela nga ngole tua e sia ainga ai longa na ye se ma fu fonga a me ole mele ole a tu la mai le tai a wana lila ya avantu ma fa manatu mo itanto e mixela va ma tua ma aventa vale da wa ta pena e anga yantu foi lele e piki le fa na wa onga e oi ta pena le lo sa ba ai le suau ba ai le vai
ia o le si foi te ngo ula vea i fo o le me foi le lo fa o la ko ka vale a familia o la ka vale a chik wa umar ma o ka vale ia po wa fa solo ina pe le anga fo ia le ma o le ta vale wa fa ia si ka un ka ma o ka ko ka vale de riva chak e le o toi tau ngo fi o le nga foi la na o le me foi le waya le fa te ia le ta vale o le waya lang moli foi le pe lang moli malang uluki e te tawana i sa waya fa pena ia e ta ti tu o la taval pe o le ngai malo sila ma o la taval e se le ta o le sa ili foi le o le so so ia manuele tupuni pe fe ia o te le lopo to i se ma taval le termine ila lo i fo le se la a lu se la tala ma fo lo fa ko ai a fa pe o ma fo i o to fa a to line te laki i se ma o nai se la mon tupu o le sina ma fu hang ia ke le fa le kongo ia ka ko ka vale ia o le te ia ua pe le ma o le ta vale ia le ia la le pe foi le ma ale ku ro ka ia ai o ma o me o mai ia o le tu pa un tanto voli ia e pe foi le ma fa ia in tanto ia le siaki na le o tanto ta vale e foi la male si me fo le o vai ia mo me foi le pa ka o la ka vale a ko ro wale a ko nga ki ora ka vale o pa wala ta vale e ila to o le wa makanga fa ile a miolanga o le ku ora ka vale ai so ka kalanga ki o pa ora ka vale se so ye ko ke fa ile nga me vale ya la avera nga ki ora ka vale fa fenga fer wa i el pa ora ka alu o le pika pa de su e nga ki o fa ma wa ia pa wala ta vale we ke fa nga me o nga o ile a te ia o ngaki o ka ba ia wa a ro lu ngila pa o ka ba le e se o la me la fa fa ye ko i fo fa pe ka ia le o ku fu ngir ka me ale fu a matau na dia ma soli e se fu me ka ko ale me ko fa ko e fa ia ka ko ia ka ko kan ele ia se ro wa se fu ka kala le ngaki o ka ba ia ai o me o mana e te tau na manga fa ye tanto ave ta vale ina ia fai ti ai le tupu mai ia o fa la brave ile nei vai tau ia ai manga o ngaki sau fai mai ia va ku ngaki ma ai o ke se ka kala va pe ngai le o ke ia wa ni ke wa fa ma wa ku alu wa ku la ka vale pa se po mori e la ve ai ia la o me la ko fai ia le pa le pa te fu si o tau ili va tala va tudai Roseland Sydney miu a mosamale ai nga va pe foi le sunga le fai ia fil tanto ia manu ia te le no banga o fuala au le ia wo o le toi lu sul mal tolu me du tona tale o le tulai tolu ia le ia le paka fa le yo la ta le dai le lo toa wa o nga le fa na pa le sina la e lo piki mai la to ile tu wa yo o nga le ia wo ala pela nga wa vela na ufala i pancake ia po na ia sandwich i le ma po tu ile fa na pe o tu le fande se fe ile tu pe maloka wa fe fu le McDonald's e po le KFC wa o mate ia ina lau tu alilo ne i e fa apea funa ua oiso le aina o fa atali ile vai se imanino e la fuala batama se ungongo e po ua fo i aele o lango e asa o le faiva aile asa le masalo wala valia le fa fetai mo le fa alo o anga lava nei o mafutanga esa o ai hulanga tupulanga e uma o teie o fo itama o mea lilo fo ilualia ina uma ile
first stop and tell me I love future. Okay, now you go. You me pathways now for sure. Take a man you like him, yeah. Me too, but move on, yeah. Wishing you all the best. Me wishing you all the best. Yeah. Oh, I'm gonna love a name. Oh, my food, so tele fo itau sanga o mai tau pe sunga wanga yeah se mulinga fo I le tene ale se fi ole ata e fai o lo fa apa po mua o lo se ifanga te fa amawalunga e te fai tala te va ai mawala lolo ufa atauva tau no uaile upu do not judge the book by its cover susu ema e fai tau ia e malama yeah yeah oh wanga lava nei oh mafutanga O lea o te tala ina nei whaatal noanga mō fuafuanga whaaltau sanga, are pūlenga anua au kilani. Mai mātou te mo o mia so manatu whaalia. Ia mautinoa ai, o lo mātou wia ala sao. Anga ia nei le akhaveyourSay.co.nz/our plan. E whailo mai eiso whinangalo, ai le iau lia le aso lua I Raumati. Tamaki Turiki, all together, Auckland. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Ja, o lewa joins fulmale valu miru tana tale o ling July tolu ona e fa fungale se o tonga o tatu tala mai le Pasifika male la lolangi pe o ta pe ba ye e le fol to ya Miriam la la to povari le fo ya woli ole aso lulu o sa no le presidente America le rio Donald Trump io hey va mai se fulu ia mo meo va fo ile sampi o fa pele on tapamuina I America ina ua mawali poti o lo lanto fa pelea ono to ina di maina ile o ngā samile wata ua o le Strait of Hormuz ya o le talale na po li potina o le ta ua mailea ua fatino enisi o le militari lea aifo ya palis amina Iraq tau fia le femalanga I mai o vaa mai tonu ole o ngā samilea e awira mai sua u I antonu I fafo mai o antonu o sai tu tonu ya matutua le iai sua u mai Iran o sua u mai Iraq sua u mai le United Emirates I antonu ia le antu alapi o lea ona o poloka I le teimile ona o le fefefe o company inisiua o lea la taute inisiua ina ia vaa la usua uia ina nei te ua pā se po pe whaalanga ina se vaa suau ia lano winga tāpunia ina malalato o nanga wai e le whai tau sela ia e tātu te tala nola I le befo I le leo le whai tau miliona ia ma miliona I sele e kawai le vaa pe a wha pelea ia e mangoto ifo ia ona o se pomu ia po se lo keki fo I ua wha pelea o nā whaina waele ngata I le tau o le vaa
a o le tau o loa po le sua lea e te tau na kawa umai ini siua o le mafu anga lalena o le tau fiai le maua o tātou sua o le temi le rei ia mai ua amata i ona si tia i lunga le tau o le pensi pe i ona amata mai le vai aso na se vai atu i to tonu o New Zealand o le tala le tamaifa mai o lea wa whapele o na whaiani o swainga fau a le turu o Israelu i le panona e pei o na ta ua mai le li poti e le ngata vai leo le usa uni isi o swainga fau a le turu o Israelu i a Iran ta ua i le whailau tusi o le defense a Amerika ma o lo ta ua mai ai whamai o le so o le whaiai nisi o swainga matautia le malo tele o Amerika e whaongai nai i a lana fuava taupo o le Navy a Amerika i li poti pe ona ta ua momuatu ia o lewa a manta o na tuu mea nao pomu i totonu o le o ngā samile maratua o pomuna e ngā o ngā pasi foia i lunga o le kako va a fo i lele suau ia o ko meki lava ngā pā le maina e pe o maina fo i e tuu le ele o le mainga la ngā e kua i lunga ngā pā la ia lea o le maina le tuu i le o ngā sami po le vai ia o le kambanga ngā o le mingoi fo i lunga o le kāpili fo i lele o le va ia ai pai lo le maina na fa mai le saunga le ia presidente o America wasilia ma le lima afi ia targets wa fa pelea ona pomuina e America talu na amtaina ia landa o sofa inga mai le solusu malvalu o le masina o February ia mai fa mai wa avi sia umaia le tele o mentau ia mavaenga e ono whaonga ina e le anturu o Iran e tali mai ai o sofa inga Israelu ma America ia pitai o lo tali mai le Iranian Revolutionary Guards whaapea mai ia o ilato o le ala a whaia le tala i le taimi e umai le taua wa le mena le wamana o i le li presidente le timini wa tauna umar taua pita ia o le whaapea mai le tala Iran o i le ai e le kai ngā umar ka kokau o le kaimia e sa ua ko pomu o le pomu fui ngā le la pomu o toi anturu tutua oi o le leanga la ngā o le mea e whai Amerika ma isala elu ia e whaasanga tua Iran pomu atu anturu ia tu la lata mai a ila tau o le si vaenga le ta ua mai i whamai walantalanta le fitu se la wafe tanganta le panona o a whapelea o na le aini o lanto whale le temidei tanu mai ona te pomu e isala elu le amatanga o le tawale o lo whaanga solo le temidei e sili antu mala afe tolu se lau tangata savili i totono Iran ia ma le panona ua whapelea o na maliri talu o na amanta le taua o le talana i whaamomonga e pe o tu i le maile malo au whaatasi o le aso antai au whamai e whai elefon tanga le G7 po te tai au anturu te tele o langi e talano aina i le taua o lo wha ngā solo le tono le anturu Iran ia mai o lo wha pe mai le wha matalanga pe ono a vea ia mo meo oil reserves o lo o avanoa i le teimile e tau whaititi ai le alu i lunga o le tau o le soa o lo iai i le teimile ia nisi la nao vaenga i pe ona ta ua mai le tātou li poti le i le reia o ia mo lo si la fia awai e le wha pe e leo ke le bengkala o le kaua ia nga ke ia iane ua umar kaua e le ia i o lo wha ua pe le taua e ia le teimi e malolo ai e fo le teimi e toi wha ua wai ia e pe ona whai atu e se kako whakarikata wa leu kau whanonga longa kwhoi ua o le tānu sanga i oi Lucia i a la kausua uma se ikalango mai a Iran e wha umaraka ua le whai le teimi ia e pito ane i tua o le masina se i sulungi ai o ita le petua paneta po ferea o iai ina whai mai o sautala pena e tawane ai oi ua senga lue fati loa lo faya oi hani o ai
tino ia se I e malanga tui tu e fa e ta ulo u fia fia pua oe wai maua malingi mai e ya ulangona e mole wila ya ufanonga mafaiti tili ule alofa oi wasenga lue fati lo alofa ya oe hani o ani fuo so alofa faile amavai olo uola e fapena oe sunga le amatanga o mafaufaunga ole a umalava le tausanga ai le aima sei unga Samoa, le fale na boi arasi, e fa pena o e hani, na bo isi o uloto, na I ulava ina palasi, oi uasena o e fati, lo alofa ya o e hani, o ani pua so
Vengo le fianga o sala inua le montele sala frei le dinga leso ina o joy family to na tale o link July tolu tan tolu e fa fonga tala e vai fanua e oi ya le fiana ni leon le ava pe leon le fai ai le se ya le jalonga o le powerball o te leo fai atu a mekia lu ke ka alo i le powerball o le te fai atu ke le iluan me ka o le laki la tau ye e ngā le e mōle maka ke au wha maua laki ia e unlucky fo ia e pawai ke unlucky $10 miliona tā lale jackpot i le poa na nei ia mai a foi o le wha longa o le first division o mai e tase le miliona ia ma le strike 4 e fitu se la wafe tā la o le sitanga le mai le vea sun te neis $10 miliona tā la le ai le i maua e se tas lono winga la ia a whaia o ngai ei sa o le kala la wali ia ngofo ngofo i lumo whalo loa vui e ia sau spea 5 kala i ngā makai ia i sau spea 5 kala kong ia nge lau loto pele la ki ngangi se i kau wha sa o sa o se i o ukali aku mua mua ke le si ai lo anti malanga ulo whaalongo mai la ki anga te whaale leila ulo whai saka o ke fo i aku loa wha ulai oi malau panga whai mai o ia o le sifi ai ngā whasingei o e la ulo o miti kau wha ake i o e i le pae lo mai a o lea fo i ua koe whai ma ai au kanga onge onge wha apuku ange se kingi ka longe o ke kaunga ulo wha asimau vai malo o ke Fia foki ululusia hi ha wa bebela ukokonga kalu o ekelesia makianga wa fia foki ululusia Hola, uva ai ke fia ka maleanga wa e fiki fiki mai lo upu ke maua e engela upu i mangama whaalongo mai lali i rasta waka kaulonga e ku ua Samoa o pi kongele waka pena kuilonga solo akoa e ai la male koea inga o lewa whau kua ilo maainga whaian o lo wa so male ainga ele anga lo ko i whale e fai e oe ai o ufa afu ai i lau whangau hi ha wa memela u kokonga kalu oe koea inga male fai rasta wa fia velo velo o le seila hi ha wa memela u kokonga kalu oe koea inga male fai rasta wa fia velo velo o le seila
Tala falapa malo le soifua si mai le whaafonga I tala fau le Radio Samoa. I se ripoti au pitorata mai o le taua I Iran po sai tu tonu foi wa whairo ai le Pentagon I Amerika e pe ama le se lau fase fulu sui o vanga au Amerika wa whaamnu alia talo na amata le taua lea. Whairo foi le CNN wa amata na whaatatia e Iran maina I le Strait of Hormuz ma walapata I ane foi o se tasi o company tele tau suau I tūlanga e ono o ia fianga o lea taua. Le no whanga leo le Strait of Hormuz e uia tuaide wheewe ina o le suau mo le rarangi ma watau fia Iran e tau uia o lea no whanga. O isi talo le taua ua whaero aire tu ua ia le ampasa o Iran I Amerika o Israelu ma Amerika I le whaia ma le mautinoa o le tau lai o su whainga I tangata rautele I tonu o Iran le whapesidia le afe tolu se lau I lato ua mariri wai. Lo whaau peo su whainga Israelu I Tehran ma lo tau lai le tele o lato o su whainga I no whanga whaamiriteli a Iran. I saina, wa lipotia le sauronga le nei o loa au inatu I whafua le atunuu, I lua I lua maasina a mata o le tausanga le nei lua whelua ono, e ui I whaafita au li tau whiwhata wa inga ma le malo tele o Amerika. Wai mai le BBC, o whaamaumaunga o whaeroa ai le si itia I le sidia ma le lua se 10% o loa au ina mai I whafua saina mo Januari ma Februari, ma o se tūlanga le lei tele lea mo whiwhata wa inga le atunuu. O lea fōla sanga wa whaeroa mai au sauni ai le malanga Trump I saina I le amatanga o a perila e whaelo I atu I a Xi Jinping le taitai o saina. O lea tunu urona lua lea le te leo lona tamau ainga I le rarangi mai wha tele I o loa avena ne I whafo ma ua whaeroa I le ripoti wa una ia malosi le si itanga lea I o loa avena I whafo o na o le malosi o le manaonga I o loa e whaonga ai le elitise po electronics e meise le si itia o lea whai o uta o fua o whaatoanga whapea fo I maaloanga osi te tonu saina. O lo iai se whai titinga I lea whai o loa ave I Amerika e meise o no tariffs manisi tūlanga tau whiwhata wa inga I le vāo atunu e lua. O le vaiaso na tenei na whai roa I e saina o loa ave I whafo o le kila valea I le tamau a inga o le lato atunu e ui I whaale tonu inisi o whiwhata wa inga whaaloto I whale whaapea ma le mata upu tau I whale. I New Zealand fa mea to o lua talavona se sele ato no latu wina I le no fuanga e tuu iai fōa I a tangata I whafuane o se charity shop I New Zealand a o tutonu o lea ato lo iai marijuana ma se tupe ma o ripotia le CNN na vave o na toe anga I ane talavou ia to o lua e avele ato. Whai mai le whaamtalanga le tangata whaingaruenga I rea whale loa o tutonu o le ato na maua iai tanga pepa marijuana pe ama le fast food tolu kalama ato ai ma le tino I tupe tolu wafe fitse lau tala New Zealand pe o na whaamaunia mai e leo leo. Wai mai o le aso se furu walu o Februari na tupu ai le mata upule nei Southland ai leo whai loa ina le no whanga tonu o le whale o loa o no pui puinga a o nisi whamtalanga e whaatau talabo o lo o au fia le mata upu e whapea o se ri masi tamai tai sa tuu ia le ato I whafo le whale o loa lea a o whaatali mo le lata a vale sa service I le pisinisi au tawhane. Na wala awane leo leo ina ua toe fōi I la ua ia sa ili le ato ma o lo o whai loa fōi le ripoti na maua iai ma se whana. E leo ta ua le ripoti pe ua whai ni morianga le mata upule nei a iei tu la whono o ngaonga ni si lai whaatau I ripoti e mawhai na whaamatu mai e mei se lawe mata upu tau le whaamsinonga o talavou e la tau e lalo se fulfitu tau sanga le mātutua. I Australia, o zaisi tu ainga fō le influenza e vave lavalona pepesi ua mafuai le maririwa nisi o tamaiti I Amerika ma wafuai se suenga fō na whaia ua whaailoa mai malona whaaiunga. Whai mai le 9 News o leitu ai ngā strain o le influenza e whai ngō le Super K na moi mai tawina I Amerika ia iuni le tausanga taluai au le ualia e mai Australia I le nei tau mawhanawhana. I le masino Januari le tausanga nei wa whaairoa I le ripoti to onus fu tolu tangata na mariri wai Australia e ia fianga I le flu. Sauno ai le presidente o le AMA po le Australian Medical Association, Julian Reid, I le maua lunga o le whai tangata fia, ma le maua lalo I lato ua whai atu pui pui, mai ono whaatele ina a fianga I le o mai le nei tausanga fau, e maise I le vai tau e masani o na pepesia I le fulu.
Ta ua le ripoti o tangata mātutua ma tamaiti lalo i folo taidima tausanga le mātutua e te le atu la matianga mai le awhia i le fulu a o le tausanga le te nei lua whenua rima e na o le lua se fulu rima pasene o tamaiti lalo le taidima tausanga na whaitu i pui pui le fulu o se au whainga maua lalo tele. Pai lo foi le ripoti ia inga fo o tu ina mai le WHO, the World Health Organization, e au na tu wina i tui pui pui le flu i Australia, ia fesoso ne ia wha marusia le te atu i le ai tu ai ngā strain fo e wha ingoa o le Super K. Ma le tala muri me le tukuki, o le palemi o le tukuki o Mark Brown o le awhai malangane i New Zealand le vai safou, ma o lana urua ia sia singa lea wha le malo talu mai le mata upu, sa wha le ieiso o tanga o atunu e lua, i le marianga na whai le tukuki masaina e le ilongo i nai New Zealand. Pai roe le Radio New Zealand, fuai wha maumaunga mai le ofisa o le paramia, o ta ua le sia singa lea e au fiai ma se whainua inga ma paanga wha le malo, pa le aoa onga ma le vaenga tuma oti e whaasoa i ai le tukuki mani awa noa fo i ono whaawa wai pere ngā rurue whaatasi. Mari putia se whaamtalanga ma le pāremi o Mark Brown e whaapea o whainga malanga o se awa noa fo i e whaalongolongo ai i ono tangata i New Zealand ma whaasoa. Ua fuafua le aia whaia le saunoanga au tu e whaeronga ai le ono se furu tausanga o whaatauteia lava e tangata tukuki lo lātou o tunuu ma o lea sauninga e whaia i Wellingtone. Tala ia le video Samoa mo le nei aso, soifua. Rawa whafungale turugu i seu totongana o tātou tala mai le Pasifika ma turugu o langi peo no fungale atu ma tāpiraina le whalatua ia Miriama la la toa pomare. Awhidei misia o la mwhiona to e auratu ling tu lai wha e le awhiawhidei. E mo te videi lo vengadei le tātou tala o le tau e peo na o le mai le lofisa o le dha ai tau mo au ki lani ma Samoa. Ia wala walo si le fia wingo le taulanga i atu le poa ana nei ia malea so a tai ao. E mo moana wha malum wha tala whantu le whanawa onga ia le wutu wa onga o le reia so lulu tala wutu waiti o mai o tō ia mai lea onga ia o au mea sa whi lea onga ia whiwhi kiri ia lu lea onga o lea me wei lea lu lea o me mai o lea no ngā zingas ia le leifa maulele fuspa o tono le ta vale tono le ainga sui o fua onga faisau koma failo me ai ia o fai ele o sau malo longa ia matoi va ia ua me onga fai so so ni lo tama ia po lo tina le kuko le fiafi ole vainga i winga o le tau i le somo au ki lani whamea tōru wa vasalo i wanga mai o na mamafa timunga inisi o nau whanga mai teimi o le Aoauli sa viliangi mai le somo i le tui sa sae e malosi le tau whatu tau i nau whanga ta lai lai o le mawhawhana o le soe lus fumaltasi tikiri o le malu i le po ana ni sfulmale ono tikiri e ngoto le lai le toe sfultolo miru tele i tulai valu i le po ana nei o le venga mola soan tai au e o soan le lai le kua tai tai le fitu i le tai au tuaina malama e matele i na awa le soan tai au mai ono yeina iwanga i taimi o le tai au whaasalon tulea e na palasi ti munga inisi o no whanga i taimi o le Aoauli e ma o le ama mawha mwhaasal sola atu i na wha umi e ti munga i le anga i antu i le fiafia tai au sa vili angi mai le tui sa sae mai ma losi ma tau whatau tau i no whanga ta lai lai Watala whantua i le malo le tātou taro i Samoa lau whafugamai lunga o le tasi o ono tesi ma le tasi whamo. E malo la vale on sai malo foi le wha malo si tute ma whaiva lo filima o le rea solulu. O winga o le tau mo Samoa i le so o au susua le vainto i langolo o fitia i pēr Samoa. Pita i usa vaenga o pēr ma le eola o to pēr i sisifo mai au mai timu wha pēr nei wila ma whaitili e a fia i le taro i li siu taimi. O whautuanga mō ti munga mamawhaolo o wha malo si e pēr mō laufuru uma o Samoa. O le venga mō le sofa mai tōlu wāwāsolo i timu ma e mamawha ai pupu i nisi o vaenga wha pēr nei wila ma whaitili e wha tau savili i taimi o timunga. O le venga mō le aso antea mo Samoa o le ai timu pupu o ma e whiololo le malo losi o savili o le mata upolo.
Tulanga dai pio ye wing all the time we le somla so an tai o le ngata mo tanto ni yam kilani. Never before ilo tanto fa sinamanga I Samoa. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Vi fianga o le ringainga o le Aoauli e pe o nei whafungati iai le tautua mala o nanga nei le radio Samoa tasi lima iwa tonunga mō mai dela malangi tasi o whatungutuai mai le waitau o le whailia le Eva Band o le wasfulma le ringa miru tau tēne le tulai tolu whamalo antu I le uso ia whaipa ua ia kopo
Mauto male mauto mi le vai ngola wuli le nanga ia to piki le fana wa o to mai tifa mau le lo fu spa e to tonu ole ta vale ya wa to no mai ni sine o tanto fa pito e pe o fa solo ile terminei ile to mala danga le casa beds and appliances e pe ona lausi le fia ile tanto tro o le tanto si au ki lani nei o le fa fito fa Great South Road o te huhu po o le tolo fito iwa Great North Road na i Henderson ai o fa pito pe ona fa solo ile so wa la vale no fosi le fia le pa ia ma le banu fo o le tanto tro fa pito e pe ona fa solo le vasidane o manti o lo ile tanto fa pito le o Fabio mo telefoni fi avea o lo ile Samsung S26 Ultra fa me lima le me po e tol telefoni le e al wanto e malona penny e al penny fo ile le me on tu stusi e lunga le telefoni e fa popola e le Samsung Watch na o le tolus fu mo le ono tala le fa pitolea ile vayaso tolu ono tala e maua ila un telefoni da le Samsung S26 Ultra e al wanto e malona penny ya anto ailam le Samsung Watch e tolus fuluono tala ele vaiaso o me fa ilo anto ile sunga le pule ya vi cash ile dei fa tona e fa funga ile Radio Samoa e maua fu anto aila phone cover o le screen protector e male tanto wa me fanga ma wa sia lava o ngo e mogi me fanga ma o telefoni fi ava ile dei vai tau o le tu ainga telefoni o le iPhone 17 e pe ona failo mai al wanto e mala iPad e mala JBL headphone na o le lus full valuta la il verso lua valuta la il verso e mawaila iPhone 17 al wanto e mala iPad mala JBL headphone lus full valuta la ile vayaso e failo ya vikash mala fenga al wenga o le neva phone le Radio Samoa le rifa to e mawa fuantu la phone cover o le screen protector ya mala me fanga ma e palaka ila o telefoni ile palaka ya oisia tanto fa bitoa e pe ona fanga solo ile tanto TV ya fitu lima ilisi lona la tele e na le lus fulono tala il verso lua ono tala il verso e mawaila wa smart TV fitu lima ilisi lona la tele vai lo ina fa fonga Radio Samoa ile fa bitoa e pole TV lima ilisi lona la tele e al wato e mal PS5 console e mal NRL game tolu se fulu tala le pimeni ile vayaso lona winga na ole fa funga la Radio Samoa e maua lea fa pitoa lona lua ole tanto Pinewood 7-piece dining suite e po ole lau ai le amano foi ono na ole se fulu male ono tala ile vayaso lona pimeni se fulu ono tala ile vayaso e ma fai ona fata wina ai lau ai e ma fo ma lo sina e ono e ngau sia mai le la au le paina ni usil dei o le tau masani e lus fultasi ta la pe tai o le riva aso na o le se fulu ma le ono ta la ia lau pe meni e ma fai le ona fatino o lo iai ia ma tanto 5-piece dining suites e le nganta lea ya o lo tele isi tanto seti no forma lau ai o lo maua ile terminei o le 5-piece dining suite e amato mai le fitu ta la ile vayaso lo no winga na o le to fan to wainga ya o le no fo na e fan fo e ma le lau ai nga le fiku ka la pe meni le vayaso o le sia tanto fa o le kilia le mo tanto moenga o lo ile tanto queen bed base e al wato I malona fa maluna o le iva tala il verso e mawaila moenga e ma le fa malu o lo ile tanto recliner lounge suites na forma le portu malo lo tali e malo il riva tala to sanga no for tolu mo no for singles elua na o le se fulu le iva tala ile vayaso lona tutongi tele tanto fa bitoa e mo le fa na wolo anga yantu ya onga mo ele talo te fainga wenga lo ye tanto laptops ya mo tanto talonga me le fanga ina inga wenga o lo ye le PlayStation 5 Xbox tele tanto sipika o bunk beds o pusa aisa
ia ato ai masini tala brava tele o tatu oloa mai le tasianga i le 5 tausanga ia le warranty ai ngā whaapitoa a Fiona lo ina i le whawhitofa Great South Rodeo tahu po le tolu whituiva Great North Roadie Henderson au tawhane leo le au nangana le Rock Shop ye malo tanto la lana I Porirua o le tasi Sobe Place I Porirua au tawhane le Winds Male Countdown tala mai le iwa le taona nga I le afo lima le fiafio le asunga fua le asfrele a sonai ia male asama I le se fulu I le tai au walau ia le ovalu se lau lua lima whavalu ovalu se lau lua lima whavalu monisi whamatalanga ia e mawhaio le talanoa I le sunga le li pule ia vikash I le tantu la lale o tahu ia awala vai anisi whaamsiliolo e nofuma o e manatua whailo ia e whaafonga ia tantu whaamtoa ia lau taua I lunga o le radio Samoa mawhaio le maua antuai ia se taupa umo oe malo ainga o le ulu sfutasi miru te wate lele tu la e tolu Aurenga le choe ya le tu lai fa awina tu le fa poponga tatu tala mai le Pasifika malalang o le suele o le fo ele fionga ya le atu so vema le polkalame le ganga I fo favor e mi se fa poponga o le tatu polkalama sani o le malu I fale ma le tu ya e me le palamo o le loan market Tautua ia oe isi o nu a ole manulelea se ia fe mai se I pupuni le mala uali ia I mai ua goto le fetua wale le mama motu si alo upale ua mota ia o Silo uloto a popole pei amore Mana tua mai ita La upele fa amole mole Tautua ia oe isi o nu Lo ufia fia e petua I fea O upusata fai po o fea ua fai ai Ae popole lo uloto ne isatia lo loto Ililo le alofa a e fotua I se vai ona Awe mai ia saupu se me alele I pe fa se le mutu saufuna lo alofa nei mamulu Fia tautua ia oe isi o nu A ole manulelea se ia fe mai Se I pupuni le mala uali ia I mai Ua goto le fetua wale le mama Motu si alo upale Ua mota ia o
tautua ia oe isi o nu a ole manulelea se ia fe mai se I pupuni le mala uali ia I mai ua goto le fetua wale le mama motu si alo upale ua mota e ao Sino mai le na whaanga E la lele na unisilana
Fianga sui fe filo yo le ringa hengo la Aouli langa ia tō mātua malawhana wi ainga lo wha muli mai. Ia langa tei leo le bāna vai o ngā wenga le wha mai e ino tūtua ma whaiva lo filima. Ia langa tō whai lea o nisi fuafuanga e peo na whianga yeima nei o tātua i ngai le reia Aouli. Wha mala walu le salulua sa sumatasi ne ala masido mati. Lua fe lua se fulu ma leono a fe o levo toa e mahuta mai. Ia mālo sui fuma le langi e mbā o amai oe o amai o tō. Vai mali o le so na nau telefoni ai a fa justo sanga o New Zealand ma le anturu o Sweden e le vai temile sa fa ai a tanto lockdown foi o le covid se fulu ma le iva o le olo fa pe mai ai ia le tulanga pe ori le sai le linga le na sa wi tu ele so na ia mai ia sa fa pe le ona le tele o vai pe tai sa le mo pe tuai ia ona iai ia vesuia inga laiti ia ma le wha le tonu voi lele o le wha la wiloina o le tele o vaenga ia sa puniti ai whemalanga inga i tono New Zealand ia ma le lima whai eo na o tangata i lepi tonu ma lepi tonu ia ma e whameile wha matalanga o nisi o vaenga sa mawalunga ai le mele ta o le restriction o mai sa te tauna tau wha ma tanga lai titi restriction sa iai le dawai tau ia ma ua umi tele le taimi a o whaia le lockdown mo au ki lani lava la tauia. Ma te tua iei taimi o lena tau fia ele sa wa sapalai mai isi pitonu o New Zealand i au ki lani nei. Polo kai loli mala kōk. Maka au kia. A whamila i la tunu o Sweden i leva i tau. Sa iei le me ka o le less restrictive approach. Ma sa iei le la tau sila fo i lele. Ina ia iai lea ngā i pē i luma, ma le whaatinonga lea o tiute ma whaiva o aso whaipea. Ea mai sa tūla lantai i la tau fo i lele, ia ua tūla lantai le tutusai o aso whaipea. Whaatusa la i lockdown tia sa whai tātou i tono New Zealand. Ea o se talana i le tūlanga pē o nā sa iai. Ea mai sa le tau fia i whemalanga inga, sa whai tia whemalanga inga, to tono le tono o Sweden. Ia aile iei se tūlanga fo ilele sa matua i sa kapu e peonga iei le mele na iei a tātou. Ia e ui lea, ia o nisi no vaenga sa vapele o na i le whaatususanga o le whaatidonga o mene i o lockdowns. Ia mi se la wale pui ngon tātou i le whaama i le COVID-19 funmaleiva i lalo o le whainga malo a le leiba i le nā fo i whaitau. change everything. Think a minute.
You may have heard of Henry Ford, the famous car manufacturer. He was the first to use the assembly line in his factory for mass production. So his company built and sold hundreds of cars every day. Well, one day the big generator that produced all the electricity for Ford's factory suddenly stopped working. The whole factory shut down, costing Ford a huge amount of money. He quickly called one of the top engineers in the nation to come fix it. The expert engineer soon arrived and began looking and tinkering with the big generator. After only 1 hour, the engineer had found the problem and fixed it. So immediately Ford's factory began making cars and money again. A few days later, Henry Ford got the bill in the mail from that top engineer for fixing his factory generator. The bill was $10,000. Ford could not believe how expensive it was, so he called the engineer on the phone. He said, "Excuse me, sir, but isn't $10,000 rather high for just 1 hour of tinkering?" The engineer answered, "Mr. Ford, I'm charging you $10 for my 1 hour of tinkering and $9,990 for knowing where to tinker." Ford answered, "I guess you're right." And Ford paid the engineer his $10,000. Do you know that people usually accept your own estimate of yourself? They give you the same worth you give yourself. So don't sell yourself short. I'm not saying we should go around full of pride, thinking we're better than other people. But if you have special abilities, training, or experience in a certain skill, then you can have reason to be confident in your work and charge what you're worth, whether it be with computers, sales, building houses, farming, teaching, music, or something else. Obviously, the one who really knows your abilities is the one who made you. In fact, no matter what other people say your value is, your real worth comes from how much your own Maker paid for you. You see, God Himself paid for you with His own life. He actually became a human being to die for all your wrongs so that you would not be separated from Him and suffer forever. So why not ask Jesus to forgive you for living your own way? Then when you give Him control of your life every day, He will start showing you your real worth. Just think a minute.
mali na ole everlasting praise ma living ole tuo fa ngoina vivi be umai le tuo tolunga tuo le programe ole think of it more ma will rivang ole so ina u tuo valu midu te ona tale o le tu la efa. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iva tolu amo. Mole nanga fa tangi le dia so mole tanto mafutanga le tautumala udanga le Radio Samoa. Tasilima iva tolu amo afaiwe isenga no le tautumali le tanto mafutanga. Potala tautangi le temi sasila na vai te to le tua lo o to so fu ma ba to wola ile so fu wan ta tanto to filo ya ile lunga pe mga lunga lo e se pena bel sa le fianga ya le to so vema le programa le nga i fo faiva e mo se ile tanto programa masani wo fa goina o le malu I fale ya ba mai tanto tala ya mai le Pacifica ma to o le langi ta pena mai el fo tua ya Miriam la to pomare. But the two out au yo anu ma Afrika ko le kio e te fa fogamai lungo lau telefoni fi avia e so se pito no la vai te malanga tu yai ya o Samoa tasi o ono tesi malatasi fa mo e ma we na singo toilet e fiafi fa so I fo ia Tolo imata utu male peninsula mai bolino le tai so ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungia ia umasia uhani a o masa vali le pasina se Yesu solo ia Samoa no uatulu se I fai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai mapepese matata lato tulele o mai mane ilano ole ni na o basia o kele no imama pei le si tau langa o sabone mana tu a pea o polu ole ngole o su o motu ele mafai hama o nangalo le tafe mali o mai sinano lo no ai tine matama yunga lona awala lao papa le pasina se Yesu solo ia Samoa no uatulu se I fai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai mapepese matata lato tulele a o mai mane ilano ole ni na o masia ukele
i e susulu